kitabu 2 babu 10 dambugal sappa ɓangal no yewta en fi dhikr fi waɗugol adkar ba'da salati ɓa won tigi gayni julde farilande joni o salmini ko honɗum e honɗum o duwa wolude ɗon no wodi boy ko duwa wolede ɗon seede on qala Allah subhanahu wa ta'ala la tewɗo no dalka qur'an ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomɗimɓe udhkurullaha jante inde Allah nde dhikran jantande kathiran ɗuɗunde wona seeɗa wa sabbihu subbihinano ɗon mo bukuratan wa asilan bimbe kikiɗe wa khassasa o hertini subhanahu kanko Allah mo sene wodani al amra fiyake ɗen be dhikrihi e al amra yamirgol be dhikrihi jantagol inde makko baada ada'il ibadati ɓawo tottugol dendanangal dewe ɗen kala dewal gasungal himo sar'ini jantande inde makko ko wattete batte maggal famara himo yamiri be dhikri jantagol inde makko ne baada al farahi ɓawo gaynugol min as-salawati immorde julɗe waɓutu farilla ɗen fa qala subhana fa idha qadaytum salata son gayni julde nden fadhkurullah jante inde Allah nden qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum foti ɗon dari foti ɗon jooɗi foti ɗon waali jante inde makko nden ka jooɗi ɗon juuluɗon ɗon ma ka waali ɗon juuluɗon ɗon ma ka dari ɗon juuluɗon ɗon wa qala subhana fa idha qudiyati salatu julde nden gaynama fantashiru sakite fil ardi ka leydi wabitahu ɗaɓɓoyon min fadillah murde ɓural Allah ngal juula ha gayna salmina jotto ka juulirde ton kadi e haalawil wona darsu jokki wona bayana ɗum wona sunna ɗum wona dina ɗum wona ko yamira ko yaltu paytoyoɗa ɗaɓɓoya ko wuura na jooɗagol yalta golla ha ɓandu ndum wula lakkere yalta qur'an wi imalu wa sayara llahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun qur'an wi imme gollon mi wodi buy e jiyaɓe juuɗiɓe lagini ɗo tiggiti yimɓe min wonɓe extérieur wona hunde labande no wodi boy kadi e sukaɓe jooɗiɓe konakiri ɗo tiggiti ko ɗum woni kotiraɓe mum e babiraɓe mum e bappiraɓe mum wonɓe ka saare ɗo kañum tuuba koyo sodane doloke koyo sodane itti ɗum koƴe koyo jonne ɗum wona dina noon goɗɗo koyo sakito o yalta o ɗaɓɓa o wuura halal makko on Allah daali hoore ko sakitoɗo ɗon kon son gayni juulude ɗaɓɓoya e jawdi makko ndi nema makko on ngaluji makko ɗin hoore ɗum ɗo fof dooka sakiti ɗon yaaruɗon ton wadhkurullah jante inde Allah nden kathiran ko ɗuuɗi la'allakum hino gasa noon tuflihuna on malnoyde wa amara bi dhikrihi himo yamiri kadi jantago inde makko baada ikmali siyami ramadan ɓaw timmugol lewru suumaye faqala subhana walitukmilul idda ko fiɓe timmin kontore nden walitukabirullah e fiyo mawnin Allah ala ma hadakum e dow ko fewni on kon wala'allakum tashkurun wa amara o yamiri bi dhikrihi jantago inde makko baada qada'i manasikal hajj ɓaw gaynugol hajju ngo faqala subhana fa idha qadaytum son gayni manasikakum golle hajju mon ɗen fadhkurullah haray jante inde Allah nden ka dhikrikum aba'akum wono embere no nodde ton inde baba mon aw ashadda dhikran ma hara ko jante ɗon inde Allah nden ko hino ɓuri ɗuɗude wa dhalika ɗum ɗo no wallahu alam ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri andude e jabrun ko fi heɓɓugol alegoy ko fi walkugol lima yahsulu fi konko heɓotono fil ibadati e nder dewal ngal e lima yahsulu sabu ko heɓi kon sabu ko hewti kon fil ibadati e dewal ngal minan naqasi immorde e ɗuytegol wal waswasi e soyin sinegol no gasa ha jungon a ɗuytuno goɗɗum ma julde nden ma korka kan a ɗuytuno goɗɗum ma waɗno sikki sakka nder ton ko ɗum waɗi si Allah hino sar'ina da'iman jantago inde makko batta kala dewal ka walkugol ɗum ɗo wal ish'ari l insan e fi so'ugol neɗɗon o faama annahu no kanko matlubun minhu ko ɗaɓɓiraɗo adkar da'iman wa abadan mo wasilato dhikri e jogodirgol e jantagol inde Allah nden wal ibadata e dewal ngal li alla yazunnu fi wa tawsikko annahu no kanko idha faraga so gayni min al ibadati immorde dewal ngal faqad addama alayhi wonde o gayni tottude ko fawimo kon ko yo andu goɗɗum ngo kadi no hikkimo ko fawimo goɗɗo gaynata tottugol ko Allah fawimo kon ha ñande o maayi yon noon wa dhikril mashru'u jantagol inde Allah ko sar'ina kon ba nafi tun en innama goɗɗo jantoto inde Allah ɓawo salmini wasi ko yo wolu ɗon adkarji ko faalawo ma salatuji ɗi o faalawo ko ɗin o waddata no ko shar'ina kon mbaɗa salatil farida ɓawo julde farilla nden yajibu no waɗɗi an yakuna nde laato ala sifatil waridati e dow sifa jolɗon ani nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alayhi wa sallam la ala sifatil muhdasa wona e dow sifa fuɗɗitaɗo almubutatata sincaɗo allati on yafaluha sufiya mo sufiyankoɓe woni gollude ɗum hande almubutatata ta andanɗa hoorema ko fuɗɗita ɗum wona ko egga ene laaɗo wona ko egga e sahaba fa fi sahih muslim no wari ka deftere imam muslim an sawbana ko ƴetta e sawbana radiyallahu anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala on welemo kanko sawban qala o maki kana laatiki rasulullah ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam idan sarafa siɓe gayni min salati immorde julde maɓɓe nden istaghfarallah
بماك استغفر الله ثلاثا لا بتاتي وقال بماك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين نارك بخاري كمسلم عن المغيرة كجت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلاتك إذا فرغ سبقين من الصلاة إمر دي جلدن قال بماك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت. هي بمعنى اللهم يا الله لا مانع على داو لما أعطيت أم أقردا ولا مؤتي على كد أقرو لما منعت أم داودا يا الله سبحانه وتعالى أم أقر إن يا ربي ولا ينفع على كد نفو ولا ينفع نفته ذا الجد جون تدنغال منك إمر كما الجد تدنغال مكونغال كتدنغال مانغال كنفتا. وفي صحيح مسلم نارك صحيح مسلم عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أن رسول الله وندن الله صلى الله عليه وسلم wonde kamɓe nelaaɗo kana ɓe laati ke yuhallilu ɓe ma kayno la ilaha illallah dubra kulli salatin batte kala julde farilla hina yusallimu tumade ɓe salmini ɓe ma kayno la ilaha illallah bi haula il kalimati sabu ɗiɗo konguɗi ɓe maka la ilaha illallah wahda ala reweteɗo si wona o gooto si wona allah gooto la sharika lahu ala kafi diɗɗomo lahul mulku kanko waɗani laamu ngu walal hamdu kanko waɗani yettore nde woho ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala nabuda e rewata illa iyahu so wona kanko lahu ni'ma kanko waɗani nema on walahul fadlu kanko waɗani ɓurangal walahu thana al hasan kanko waɗani mantore moƴƴere labande nden la ilaha illallah mukhlisina lahu dina hiɗe laɓɓinanamo dina kam walaw karihal kafirun haysi heferaɓɓen añi. وفي السنن نارك سنن أبي داود من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك من قال كلا ويؤد في دبر صلاة الفجر بات جلد سبك كلا وهو توكانك ثان هم نيوبي هم تكي رجليه كويد مكودن قبل أن يتكلم كوادي أولود وسلمنا تونغ ودي كونغو دي دو كوادي أولود هالاغو هندوني دون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 marratin o wala ɗum ɗo laabi 10 kutiba lahu windantemo 10 hasanatin baraji 10 wa maha anhu montantemo 10 sayyi'atin bakkatuji 10 wa rufi'a lahu ɓantantemo 10 darajatin darjaji 10 wa kana laato kadi yawmahu dhalika ngal ñallal makko ɗan kulluhu ngal fappo fi hirzen himo e nder hoggo min kulli makruhin immorde kala ko añakon hara himo e heedode muɗum hewtatamo inchallah wa hurisa o renete kadi mina cheytani immorde cheytanuji ɗin walla mbiyan mbaha hananta nden ñande lidambi wonande bakkatu an yidiri ka hunde o hewtitomo ɓe mana bakkatu watamo yi'ude sakko o heɓa bakkatu fi dalika liyawm e nder nden ñalani ɗon illa shirka billahi so wona shirku on ɗon ko reneteɗo e muɗum moƴƴa. qala tirmidi imam tirmidi maki hada hadithun hasanun sahihun woko hadise labaɗo ni selluɗo wa warada hino joli anna hada tahlilati l 10 no ɗi la ilaha illallah ji sappo ɗo tuqalu hiɗi wi'e ba'da salatil maghribi ɓawo julde suba futuro nden aydan kadi fi hadis ummi salama e nder hadis ko ƴetta e nene salama inda ahmad ka ahmad wa hadis abi ayyub al ansari fi sahihi ibnu hibban wa yuqalu hino wi'e ba'da al maghrib ɓawo julde hiɗi wowle ɓawo julde futuro nden wal fajiri wa yuqalu hino wi'e ba'da al maghribi ɓawo julde futuro nden wal fajiri suba kam aydan kadi rabbi ajirni minan nar allah dandan immorde e nge yiite on tigi wowla ɗum kadi sabu amarrati laabi jeɗɗi rabbi ajirni minan nar rabbi ajirni minan nar ha timma laabi jeeɗiɗi lima rawahu ahmadu wa abu dauda sabu ko filli kon ahmadu e abu dauda wannasa'i wa ibnu majah wa gayruhum e woɓɓe goo ko hina kamɓe summa yusabbihu llaha so gayni ɗo refti o wiya subhanallahi bada kulli salatin ɓawo kala julde 33 capantatati wa yahmadahu o yettamo 33 capantatati wa yukabbiruhu o habbiramo ɗum woni o wiya allahu akbar 33 capantatati wa yaqulu o wiya tamamal mi'a timminorde temedere nden o andi ɗum ɗa woni 99 ko timminta kon temedere nden o wiya la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. limaru rawa sabu ko filli muslim imam muslim anna rasulullah wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man sabbaha allah kala wiɗo subhanallahi fi duburi kulli salatin batte kala julde farilla 33 laaɓe 33 wa hamid allaha o yetti allah 33 wa kabbara allaha o mawnini allah 33 fa tilka ɗum ɗo ni 99 capanɗe 99 tumma qala refti o maki tamamal miya ko timminta kon temedere nde
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له يا فانتم خطاياه بكاتوجي مكودين وإن كانت هيسدي لاتك مثل زبد البحر هدي فوتا e ngufo baharu on dudude hakke ko di dudi haysidi foti e ngufo baharu on di foppo di yafete. Allahu akbar. Jakanon enen hiden welsindi, enen hiden hawji, enen hiden yawiti accido jaka hunde yafotonde bakkatuji men di wonde faggitade jemma e nyalorma. Kono musibbe julbe nane moƴƴa ne laado make ko man sabbahallah ko kala wibe subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. On andi wobbe be waday o baqiyatu salat kono ko subhan alhamdulillah lakora wobbe ko ni wadirta bedo be jeyaka e fondabe di nde moƴƴere do fewbe memirtande kullum bal haybe haynota ko nde na subhan cappantate tati ko subhanallah alhamdulillah on faami wonayo en ɗayni to woɓɓe sa yi toni ɗin no moño mañanno e kolli ɗin a innay ko centime woni yahude harama hay seconde a sikkay ko centime woni moño mañannade yaha ɗum ko yen wattu yile ɗum hara en ɗaynitaki si on tigi gayni ɗum summa yagara refto jangga ayatal kursiw waqul huwa allahu ahadun waqul auzu bi rabbil falak waqul auzu bi rabbin nas ɗum ɗo ko batte kala waɓutu ko yewtaɗo. lima rawahu nasa'i wa tabarani sabu ko ɓeyɗo ɗiɗo filli an abi umamata radiyallahu anhu qala o make qala rasulullah nela aɗon salah sallam make man qara kala jannguɗo ayatal kursiyu dubura kulli salatin batte kala julde lam yamunahu tongatamo haɗatamo sakkatakomo min duhuli jannati natugol aljanna illa an yamuta sona o maya ñande o ma yo nata e aljanna simo duumi e ɗum ɗo e hoore no laaɓiri mo woɗɗiti bakkatuji jani ɗin watten ɗon nde hara mo woɗɗiti bakkatuji jani ɗin haray ɗum ɗon ko tongatamo natugol aljanna ko maygol simo yeddi o waalo o maya o ndara yani ko fanda lam yakun latotako baynahu wa bayna dukhulil janna hakkunde makko e natugo aljanna illa al maut sona mayde nden e en tindiriral mo ɗo noon yo waalo o maya de kadi wasi ko yo waɗu ɗum ko goɗɗo hooli hoɗɗi moƴƴi makko ɗi jaɓama wo bonɗi makko ɗi yafama wo na yo yelo mayde na yo waala o wiya yo Allah warmo na yo waalo o wiya o maayi yo accu ɗum ɗon ɗon. wa fi hadisin akhar no ari hadise go desa so waɗi ɗum kana o laato fi dhimmatillah e nder garanti Allah ila salatil ukhra ha wago to hikkiɗo ɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko fawtimo mo Allah fawti on andi on bandi hewtitatako mo hewtitatako bandi o weletake o holata o nawnata o soñjotako. wa fi sunan no ari ko sunan abi daud an ukbata ibn amir radiyallahu anhu qala o maki amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o yamirilan an agrande mi jangata al muawwidatayn dubura kulli salatin suratu falaq e suratu nasi batte kala waɓutu. lagade dallata hadhihi al ahadith gomdi ɗeɗo hadisaje tindini a sharifata tedduɗe ala mashru'iyati eɗo sar'inagol hadhihi al adhkar ɗiɗo adhkarji ba'da salawati al maktubati ɓawo ɗeɗo julɗe farilla wa ala ma yahsulu alayhi e dow ko hewtata kon e hoore ɗeɗo e dow ko heɓata kon kadi e hoore o adhkari ɗo man qala ha on wowluɗo ɗum min al ajri immorde joddi wa sawabe e baraji fa en bakhila nano hanani e musidɓe julɓe wonɓe nder lagine wonɓe extérieur de lagine wonɓe ka saare e jooɗiɓe ka fulawa no waɗɗi en no hanani en almuhafazata renagol alayha e oɗo adkar wal ityana biha e addugol mo hayso ko voyageur jo on mo dogini oto on ha o heeɓi feere garugol juula yo heeɓu kadi feere garugol kadi ha o waɗa o adkar ɗo 99 o timminira ashhadu an la ilaha illallah on sappo o watta ayatal kursi e kul huwallahu e falaqi e o naasi. handi musidɓe julɓe en torodiri ɗum ala sifatil warida e dow sifa jolɗo net ani nabi ko ƴettana baji Allah sallallahu alaihi wasallam wa an na'ti biha e nde totteten ɗum ba'da salami ɓawo salminango min as-salati immorde julde nde mubasharatan ɗon e ɗon hara na ñawlagol accugol hakikiɗe joni mi juuli baqi atu salle to yimmaro hakikiɗe no qabla an naquma ko en tottu ɗum adi en immade min al makan immorde nokkure alladi nde sallayna fihi nde juuluɗen immo ko ɗum ɓuuri moƴƴude. hollali noon mo salmini no hawji immi yalti waɗiri adkar on ka laawol wasi jaɓetake kono ɗen andi ko ɓuri kon on no jokkude ɗon adkar ha o fotta e goɗɗo kaw salmodiri e makko ɗo wo o andata kaka kilatun o wonno kaka ka sappordu kaka subhanallah e wonno kaka Allah ko aray ɗum ɗon perdi lanni ɗon kaɓe hiwrodiri ɗo wo lanni halas ko ɗum waɗi soko ɓuri moƴƴude ko tottugol kawtigi jooɗi ɗon wanu rattibo ha
jokkindirin ɗi kadi ala haada tartibe dow nde jokkodirande ɗo wowla ɗum ɗa si wowla ɗum ɗa no windori noon ka deftere no jentorɗon noon ka tafsir moodi fa ida sallamna sen salmini mina solati immorde jurde nden hino no jokkodiri noon nastahfirullah ko yen wi astahfirullah salasan laabi tati manditede musidɓe a julɓe jente deƴƴon wawon nanude heɓon nafoore koni e muɗum kon wota cheikhujo yango winda deftere adi duuɓi guluje on yiidude o yango o janga ha o faama o winda ɗum o moɓidirana on Allah ɗeltana on suka mo on ngo o maccukungo mo o paykummo ngo o immo kañum kadi jooɗo jangana on ɗum tumbere jemma fo no ɗaani ɗum hewtama ka wonɗa ka suuduma ma ka otoma ma ka biro ma ka butiki ma ka ngesa ma an tawata a jooɗoto nder fa ha ɗum ɗo feƴƴa hara a humpitaki wota en jaɓu ɗum ko ɗum waɗi si minni we en jento si en salmini nastahfirullah salasan wiyen astahfirullah laabi tati wiyen allahuma anta salama minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram wiyen la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun allahumma la mani lima atayta wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd ay ko ni ɗum la yanfa'u nafata al ghaniyu galo min ka emmorde kama daga na ngalu makko ngo wayna ma yanfa'u ko nafatamo al amalu salih ko golle moƴƴe den summa naqulu refti wi en la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu lahu an-ni'ma wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun thumma nusabbihu Allah refti wi en subhanallah na subhanallah wi en ɗum salasana wa salasina capantate tati wa nahmaduhu yettemo wi en alhamdulillah na alhamdulillah na ɗum ko alhamdulillah salasana wa salasina capantate tati wa nukabbiruhu wi en allahu akbar na lakbar na adondiro wi en allahu akbar salasana wa salasina capantate tati sen gayni ɗum wana ɓuulu wi en tamamal mi ko timminirten kon temedere nden wi en la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir on faami donc wa ba'da salati al-maghrib wa salati al-fajr ɓaawo julde futuro ma geeƴe kala julde futuro e subaka na'ti e bittahalilati al-ashara watten la ilaha illallah uji ɗin sappo ɗi jangunoɗen ɗinnane wona ɓuulu watten ɗon kadi rabbi a jirni minan naari Allah dandan immorde ngeyte saba marati laabi yeɗɗi summa baɗa an nafraka ɓaawo en gayni min hadil adkar ɗi adkar ji ɗo few ala hada tartibe e dow o maniére ɗo e o ordre ɗo haren waɗal désordre naqra jangen on sa ayatal kursi wa suratu qul huwallahu ahadun wa suratul falaq wa suratun nas musidɓe julɓe haray ko ni wonno warreten est ce que on faami e wa istahabu no yiɗa takraru fillitagol qira'ata hadi suuri e ɗiɗo suratuji baɗa salatil maghribi batto julde futura salati fajr e julde subaka salasa marrati laabi tati woni qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas e qul huwallahu ahadun on donc musidɓe julɓe no nannirɗum ni batte waɓutu farilla kala mi toriki on mi jeeji en hawken kala ngameelo e hawjere waɗen ɗum ɗo kala waɗɗo ɗum ɗo nami abdoullahi ka lawowli wona ben an wona karama ko an wona lanɗo leydi ndin kono laaɗo meɗen mouhammadun sallah sallam maaki wo ala ko tongatamo natugol aljanna si wona mayde makko nden ayi non politique no ton kala tawɗo no mari bakkatuji ɗi natodata ko aljanna o wata duumade ɗum ɗo par ce que yewtere nelaɗo nde wonata fenade nelaɗo makata sa duumike ɗum ɗo ama yaytu nata aljanna ta hayɗa wondi ton e bakkatu mo natodata ko aljanna ma yaya ha yiite haray ɗon woni nelaɗo feni ko ɗum woni ananata abadan kala meɗen tawɗo wawata ɗum ɗo Allah wawnali mo ɗum ɗo yo wattu yili e makko moƴƴo woni haray mo wondi woni e bakkatu mo natodata aljanna haray ko ɗum woni nder ton mi anda son faami koye laaɓodiri poy donc kala e moɗon nanɗo ɗum ɗo no woodi wonɓe nande ɗum tun o tafsir e radio ma e téléphone ma e ordinateur ma e cyber no feƴƴude kala tawɗo wawali heɓude deftere ka ɗum ɗo windi ɗon tata o wawa jangude ɗum ɗo o hunjo waɓutu kala o janga he miɗo yaani yon tigui noddanka numéro téléphone so noddilanka numéro téléphone mi dittanaymo kami woni ga o winda ka woni ton ma si tawi woni kamen woni ɗon koye leydi wotiri meɗen wawa hewtodirde mi tindinanaymo ka woni wara min mi windanaymo e kaydi mi jornamo o yaha hunjo fi tuwata en perdu moƴƴere kon ɗo kon mi ekkitana e numéro téléphone ji ɗi 63 60 53 09 68 même numéro 60 même numéro 67
même numéro wastahabu no yiɗa aljahara feññingol bittahalili la ilaha illallah uji ɗin wa tasbih e subbuhinagoji ɗin wa tahmid e yettugol allah ngo wa takbir e habbirgol ngol aqiba sola battane waɓutu farillaji ɗin lakin sikoni la yakunu wonayo laato bi sawtin jami'in ko hito hawtodirago koye goto wolu fo fondida goto wola fo fondida wona ɗum wa innama siko woni yarfa'u bihi koyo ɓantugo hito ɗo kullu wahidin goto kala sawta o hito mungum faridan hara koko weddi bimana goto kala koye wolan hoore mum oɗa woliraɗa wona sikoye min tomi wolu on fo moɗum fondi ɗon wa yasta'in o wallitora ala dabti adadi tahalilati e fi kontugol timmina ɗiɗo allahu akbar ji wa adada tasbihi e kontugol ɗiɗo adkariji subhanallahi wa tahmidi alhamdulillahi wa takbiri allah ko barji o wallitora kontugol ɗum ɗo fi wata faw mata manku azkar makko wonta pagayi bi aqdil asabi'i fiɓugol kolli ɗin limira hondu ma wunjere hondu si o wata o ɓatto yimɓe ɓen o andina ɓe ene konno mi gerdata ka kolli ɗo ma ka guƴƴe kolli ɗo ha timma 10 ma ha timma 33 hara o haɓali o aɓali o hersali li anna al asabi asabu kolli ɗin mas'ulatin ko ɗi landitoyteɗi ñande dargal mustantiqatun ko ɗi wowlinoyteɗi kadi yawmal qiyamati ñande dargal si kolli ma ɗi noddama yo wowlu ɗi inni ha min de jon an no waɗiraynolan adkar tuma kala o juuli andin ɗo hokkete avantage ko wawata natirde aljanna est ce que en faami ko ɗum waɗi cheikhu jon o yamiri en koyo en waɗu ka kolli hollali jikiri no harmi de hoye baaho hino dagi istimalu sabaha gollitirgol kadi jikirwol few liyaudda biha fi yo kontirgol ha o holo timmi al adkar jantagol inde allah nden wa tasbihat e subbu hinagoji ni kono kanko gollitirowo jikkirwol ngol attention en wattanaymo ɗon goɗɗum min gayri itiqadin ko alda e fiɓugol anna fiha wonden o jikkirwol ngol fadilatun ɓural go'o khasatan hertingol kala mo jogaki jikkirwol heɓatande moƴƴere ɗon ko yo liɓu ɗum ɗon so wari ɗum ɗon ka haqqille jikkirwol ngol no wontude shirku est ce que on faami wa karaha de sa jikkirwol ngol hino añigol badul ulama o yoga e jomiraɓe gande kono no woodi e yoga kadi e jomiraɓe gande ɓe tawata jaɓa wonde manna hingol harmi tawata ɓe añagol si tawi joom maggol fiɓali goɗɗum ngo e maggol wayni takada so tawi kan o fiɓi anna laha wonde no wodani jikkirwol ngol fadilatun ɓural ɗon kan haray ngol harmi fattakadaha haray ɗon o jogitike ngol biɗi an tan haray ngol wonti biɗiya haray ngol wonti ko harmi si tawi noon komi jogori jikkirwol ngol ko ɓay adkarje ɗi mi mari ɗin no ɗuuɗi ɗum ɗo fo heƴata ka kolli mamin mi wata wadde ka kolli ma siga ka kolli mi yejjitay ma siga ka kolli mi welsindoto ko ɗum mi ƴettiri jikiri lanni haray pertude lan e jikiriwol angol haray ɗon jikiriwol angol wona bide a par ce que on andi muskila hon kon alana wonanano jindude hakkudeji meɗen jikiri ko bidi a jikiri mo jogike ɗum ko pagayi noon o yalti dina waɗiri ni woɓɓe goo inna kadi mo jogitake jikiri on haray o natali e dina o perdi donc haray koyo en faamu wonayo ɗum waddu en ka dina me en si tawi tun en jangi en yurnike bindi ɗin on taway ko en hunde wotere on taway wona en lurruɓe on taway wona en piruɓe kono si tawi woni goɗɗo fuɗɗike yurnagol bindi ɗin tungo kunina famali haray woni poson haray himo waywa natuɗo karate wawali mo yiwo formanoto hay siko baba makko donc fuɗɗiɗo jangude ko kunni famali hay o yiidi écran makko ma baba makko directement kanko o formoto o dartoto o adda e dalil o adda e argument o harminayi o daginayi ɗum ko wattangol yiiɗi donc adkar ji ɗin mi fillito ko gollugol ɗingol ka kolli sikki ala ko ɗum ɓuuri sellude sikki ala ko ɗum ɓuuri moƴƴude sikki ala ko ɗum ɓuura yiɗede par ce que kolli ɗin ɗi seedi tantoma ñande dargal go'o ɗiɗi kadi kaka kollini laaɗo waɗi on andi mi laɓɓinani e mbere kon faami kon kono noon tawɗo no mari ngamto kadi wawata gollitide ka kolli o waɗi jikiriwol ngol tawi o fiɓali goɗɗum ngo e jikiriwol ngol si wona yo jantorngol inde allah nden ha wawa timmude adadu mo o faala on haray ngol harma ɗon est ce que on faami haray nawi ɗum piri ndin en wallahu ala wa alam wa dalika ɗum mithlu sabah sifa jikiriji noon allati ɗin yattahiduha sufiya ko salihu bun fawzani acce hakke windi min mi janggayon min mi fillitoto woni
woɗi jikiriji ɗi suufiyankoɓe ɓen jogiti hande wa yaqilunaha kamɓe heɓe wa ya'li'unaha hiɓe gannoɗi fiyanaqim ka daɗe maɓɓe woɓɓe a yaltita yiya ɓe ganni jikirol ngol wa gannawol hay so tawi on yiyal no woodi hay si ala ka monton no woodiri nokku goo ma ɗum cheikhuji on windata ma ɗum janganɗo en on kam kadi o jangata aw yajalunaha ma ɓe waɗangol kal aswirati wano mullo fi aydihim ɓe waɗangol ka juuɗe maɓɓe wa hada ɗum ɗon ma a kawnihi wondude noon e laatagol jikiri wongol bidi atun haraygol wonti bidi a hande kadi fa inna fiha saabu harayhino e maggol riya un yiingo wa takallufan e fawtagol dongal donc haray so tawi woni ɗum ɗo no nder ton jogiiɗo ngol on ko yo eto ha hara ɗiɗo fo ala nder ton si ɗiɗo fo ala nder ton min do Abdoullahi Kala mi wi'ali no dagi kono mi añanamo mi harminanamo few fi ko jogui kon jikiri wongol haray min miɗo faami ella ala e muɗum suma bada al faraghi ɓawo o gayni min hadihi l adkar immorɗe e ɗi adkar ji ɗo yadu u o toro noon Allah sirran e gonɗo bima sha konko fala fa inna du'a sabu no du'a aqiba hadihi l ibada battane ɗe e dewe julde korka hajju zakka battane ɗe ɗo dewe wa hadihi l adkar e battane oɗo adkar al azimata mawɗo ahra hino tanƴina ha du'a fillitede bil ijabati jabago boyino sikka du'a batte julde no harmi andi ko ɗum watta simi innayo e wakkilo ɓattoɗen defte ɗen ɓattoɗen karama koɓɓen du'a batte julde harma du'a batte julde hino selli tamaman du'a batte julde balko ma'murun ko hunde yamirande mi salaki noon woɓɓe goo no waɗirta no hara ɗum ɗon no harmi hara saria jaɓa ɗum innugol yo kaari du'a no e goto du'o fo ammina ɗum ɗon windoraki noon ɗum ɗon yamiriraka noon wona no yamirira kono du'agol batte julde ko hunde sellude hunde yamirande kono noon koye goto kala uggino ma ɓanto torano hoore mum faaleji muɗum ɗi hiɗen wawi wadde du'a jam'u oɗa du'o ɓeeɗa ammina kono noon wona e nokku batte julde nden en heeɓi ande ma en heeɓi mapunde ma kaari no tori en du'a goɗɗo no wawi du'ade ɓe hedditiɓe ammina ma du'a on ka witire amma ka batte julde koye kala du'a no hoore mum wiɗo noon du'a waɗatake ɗon ara miɗo faala yo addan en dalil wala yarfa o ɓantata yada e juuɗe makko ɗen biddu ay ka du'agol ba'dal faridati ɓawa julde farilla nden kama yafalu wano huwirta ɗum ba'du nasi o gay yimɓe hande fa inna dalika ɗum ɗon bidi'a tan ko bidi'a tamaman wa innama yafal hada andu ko huwata ɗum townugol juuɗe ɗen ba'da nafila ko ɓawa julde nafila nden ahyanan kenengo e kadi wala yajaru biddu a o feññinta du'a on ko yo suuɗu bal sikoni yukfihi ko yo suuɗu du'a on lianna dalika saabu e suuɗugol du'a on agraba ko ɗum ɓuuri ɓattade ilal ikhlas faade e laɓɓinalngol Allah anni en wal khushu e yankinare nde waba adu ko ɗum kadi ɓuuri ɓuratamo woɗɗintinde aniriya e ga yingo ngo o ma yafaluhu hino ton kadi ko gollata ɗum ba'du nasi yoga yimɓe hande ka leydi men lagine ɗo e leyɗele extérieur e leyɗele ka winduɗo on nde deftere hoɗi ton ɓa en andi ko kanko windi enen en jangga yoni ko tawde o yii woni ma o nani woni ko ɗum addi o windi no jeeya e ko yoga yimɓe huwata fi ba'dil biladi yoga e leyɗe hay so tawina lagine ma saudi ka maɓɓe mina du'a immorde e du'aji aljama'i hawtodirgol oɗa du'o fo ammina ba'da salawati ɓawo julde farilla nden mbiya suwatin towna hitoji wondude e hitoji murtafi'atun townaɗi ɓantiɗi ma rafil aydi wondude e townugol juɗɗen aw yadu'ul imam ma imamu on du'o wal hadirun tawaɓe ɗon ɓen yo amminuna ɓe ammina rafi aydim hara ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen fa hadal amal kanko cheikhujo nde o wi wonami Abdoullahi Kala woni wolde woɗe golle ɗo bidi'atun koɗe bidi'a munkaratun añaɗo tamaman yon tigui accu ɗum ɗon li annahu saabu waɗugol ɗum lam yunqal eggaka woni anin nabi ko ƴetta nabaji sallallahu alaihi wasallam annahu no kanko kana o laatiki ida salla binnasi so julni yimɓe ɓen yadu o du'oto ba'dal farahi ɓawo gaynude mina salati immorde e julde nden ala hadi sifati e dow sifa wonaɗo waɗede ɗo ɗum ɗo eggaka la fil fajri wala fil asr wonaka subaka wonaka alansara wala gayrihima wona e waqtuji ɗiɗi koye naaɗi ɗo mina salawati immorde e julɗe wala istahabba dalika yiɗali ɗum ɗo kadi wi'ali hino yiɗa ahadun hay e goto minal a'imma immorde hooreɓe madhabuji ɗin nayyi ala cheikhul islam ibnu taymi hino ɗo cheikhul islam o hino maka mannaqala dalika anil imamu shafa'i wonde wo kala egguɗo kala wiiɗo ƴetti e imamu shafa'i ɗum wonde ɗum koye imamu makko e koye madhabu makko kanko imamu shafa'i yi'a yo goto du'o fo amina batte julde towna juɗɗen towna hitoji ɗin o yi wo kala egguɗo ɗum ɗo e jungo imamu shafa'i faqad galata ala yara gonɗi o falji e hoore imamu shafa'i
imam Shafi'i yamirali ɗum ho wali ɗum fa yajibu hino waɗɗi e taqayyadu jolkodirgol ɗoworgol ñentingol bima jaa konko ari ani nabi ƴetta annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam fi dalika ɗum ɗo wa fi gayri ko hinaɗo li anna Allah ta'ala sabu Allah to ɗon yaqulu himo dala wama atakum rasulu kala ko nelaɗon addani fakhuduhu imme nangun ɗum jogito ɗon wama nahakum an kala ko haɗo e muɗum fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab wa yaqulu subhanahu Allah teɗɗotoɗon hino dala kadi lagad kana lakum gumɗi latani kon fi rasulillah uswatun yentinal hasanatun liman kana kala laatiɗo yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llahu janti indalla nden kathiran ko ɗuuɗi haray musidɓe julɓe ko ɗo ngal dambugal ɗo kadi lanni haray noon ɗon andi kaka yeddodire molanaɗe woni e muɗum fi ngal dambugal ngal janguɗen fi mum du'a batte julde askarji batte julde haray kala tawɗo hino woodi ko laaɓanali mo e muɗum ko famali e muɗum moƴƴa miɗo yani yo noddan ka numéro téléphone so tawi gandal angal no heddi fi laɓɓinalngol muɗum wallahi mi laɓɓinanaymo ko alda e siccugol ko alda e haɓugol ko alda e sonkugol so tawi gandal angal lanni e mum mi immoto mi ɗaɓɓa jomiraɓe gande ɓen mi ɗaɓɓita defte ɗen defte no woodi en waɗa e bahat ɗaɓɓiten fiyo en wawa famude kono do miɗo toro goto kala e meɗen